Kajing menjur ke Sarkar MDA2 balam khamat ke NPP lengba ke rai ke kenhun menteri ban penjalan ya ke election MDC Hakasi Hills Autonomous District Council bat Jaintia Hills Autonomous District Council kalawan ra kajing keno ba katei ke de hitang kadau ba ki wei seng san perthai ki tieng yak VPP. Habakran ha kajing lang jonga party ha ka pratari ujelliu arja arpsau ban lek mani kajing job yak election MP Lok Sabha arja arpsau na Shillong Parliamentary Constituency hasmet u president ka party uba Arden melabasay mo ula ong bakiwe isang san hima kinang mut baka VPP kan rem ha ka election MP Henry upat ba ula jubak bat pen kongpong yak kajing mut jongki uba Arden ula bot jing keliru yak kajing kwa uba preston tensong bau sung tenat yak rukom trekam ka VPP baki pat ba kitip hi ka ja ka sha ha ka por election bat ong baki pat ba ki sngotu ki lek kumno menshwa halor kajing pen krek ka party yak election MDC ula kentui ki pat ba ban aila ki noilam ka party ban jet yak ki kertong upat ba hagini gisni ulong upat ba ubasta baling yung upat ba ulas stop na maring ilahikay di pat ba nagapol bat mangiru ngin nangay pinsita mili bangin ang long ki basta ngan suay nuksay pi namar ba kini kiway ki ba petlingo yung Voice of the People Party ki idang kermen ba kumno kani kal erti kan sajano hakaway kasi hagajing sisya hadin jong ka Emily election kaladay banwan siya ka MDC election namar ba iting yun upat ba pra pengenre ano ya ka MDC election kiyang ngin ya kun siya ngin ya kun siya ya ka MP snap ha ngin ya kun siya ya ka MP election te on daladap ka MP election kini ki BPP kan sa remak MP kani kal air kan sa tanda kalong da kongpong yo kabut kabapajudan bayo mano mentala kulumar biang nginle kumno sipon nga iki ong ngin pelong election MDC no mentapat phai sa tay upra phai sa ni upra ngamtip lakin penlong em ya ke MDC election bandai tangata kila Pedro ani tip kumno bangin pendat tha kumno ban penjano e kanikal air jupra kumno bangin yo ban tano igini ginong kersan pra kanang baka alpu prate kanumlong gobolong menta amrega sikwa banong tangkat ni kibriu menta habakilet thi jingpit kilong kibriu kibasta kijupet don garanti na em kani katiar lada ya jing tiet yang don garanti na em lada ka sniu no po sisnam uto unong diwong em ha sansnam garanti lada ka sniu pen pai no ngiru ngelayo igi bekum kita ti ginong kersyang kibal ay garanti tingi Bamday tagampi Ndre MDC Emily Arjara Pupraru Yen Pinjok Yaga Voice of the People Party Kata kadai Kagaranti kadai namday kata Kadai na emba mapigi pa piyong nang ni Shakmat Kukin nang elam Jong the Voice of the People Party What to slide MDC ngin job Emily Abu Prang itu kata namday kata namar kata katao ngem sarong henring scam bo Abu Pra onde upali jong the Voice of the People Party ban sensar ya kan negeri kajong ngakwaru ban pen kenal baga Voice of the People Party kelawan ra ya kerukom perkat kabat temai haga jimut perkat jang jat meriu bat kani garukam perkat kabat temai kala yok jaka kala besut kala syang ne haga jimut ki perkat jang ki pat ba bat kai kata garukam perkat temai kamdei tangga baile election klem pisa kamdei kata ka klem kawai klem doi kani kala pau perthai menta kat hadu ba imadu ila ay jingero mentang imadu ila ay jingero
Oh shisha lem pisah kisong jahi kiong mentangin hap het lelang no imat ladang bakla mo kiong kumta bangin hap lelang kabamut min shwa kile kumno pelas no thoi ko ki pat ba be janga lamar ke tanga daw ken kiong ile kumta te on sedon shibun kibon le menle hagadur jonga VPP nang le syakma ko ki pat ba be janga ansadan kiban wan kiban numpulut pisa oh kiban le kumbale dagalenti nrei oh kipat ba shania hangi kinongelam bangin kedau lenti yapi kipat ba wat numrahi halaga jong gajing start yo ngisa riam hagita kirukam perkat kibalaya kre menyerwalang dagasur jonga boys of the people party. Hey namar kata kau kani ke jingalang galong ke bodon kam ngelit pai siki ying kisem ki brig beskem ke jimot ke jiperkat bat ngenang trei shitom pitep kumalapen kenmau mene ngila job lai po artli ki constituency lai po artli ki constituency ngila yo ya ke sorkar ke beskem ha laring isensyar ya ke sorkar jela ngin batriang ken yagini ki life art ligi constituency kitu ki bala kersan pra kan mau bat scam kanu kebut mengani yo ngin bat scam haki shrong ki tau gijni ngin nom persang banlang ka daw baka ta kebut kan sentut no anangi tang mentaru ke VVP kalau don live who are not ki Emily laringnya le ya kan election Emily ko kita what on eba I ticket you to mo kampau shania hangi yano ngin say yang sembet I bet on the jingle shani namar ni don kam ban penen kam pi ki pat ba penumla lesi ban UI ban toket komangi ni song kum kinoelam jonga boys of the people party day namar kata daw ko ki pat ba bi jonga pil ai ki jing kemen yangi yagani election o kamen sim kala kemen sobha wa numlong ka jing takli pat hakipor ki panai ki banwan yangi kinoelam alat yangi daga jing start namar uba arden unumle amarwe Anum dan balik marway, the state executive committee, the election committee, ki but rukam, trekam, ki don ha ka boys of the people party. Kani ka kubor, kabang ikwa manong. Kani ka la jingjop jong the boys of the people party. Kanum jashu. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya